Ne oldu? Çıkma dedi. Жақындап тұрмын уже. Жабық қазір ежекелерден да жабық шоды. Сен айғанша? Мен керек болса сен айғанасы қойдан да қалып қалдым. Туғандар қан қаласыңар да. Елді балдары бір жақшылап болып каникулда ес алып болса, бұл тағы да мектепте жүреді. Азамат қылды. Енді ойлаймын, енді жақап кетті не? Бағы ұрыр дейсіз ба? Жоқ, қазір мен шашып отырмын да, не ежелерге қайсақып жүресіңдер? Anneniz çıktı. Evde kalalım. Bekle bir sene çıkıyor. Kanikul olsa iyi sanat da uyudu. Varsa mektepte çıktı. Az bunday alayım ben, koy koşa şuradan. Edu. Ben savunalım жерден beri 3-4 soru vereyim. Uşul жерден çeyrek çağırıp koyayım, hep veresin. Söyleştik mi? Söyleme. O? Doğru. Dayarsın mı? Мінекей. Бізден ұлы инсанымыз Исхақ Разақов. Қайсыл жыл көріліп, қайсыл жыл қайтыс болды? Vay ödülü. Sen kitapta okudun mu? Kitapta ödülü kaçanca kakatastın. Көптеген жерде естелігі тұрады қымда. Астына соныңлық жазылғанда 1901 жылы көрілді деп бұлай. Ағай, ошол өлтірілген жас қоғыл ошол му? Онша жылдарда. Мен ақ телефон номер өтіп күнде смс жасам да мен ақ. Жеңет керек. Мен ақта білем. Ошол ұлы инсанымыздың қарап көрсеңдер, соның сөздері бар, тура ғой? Мінекей, мен таза болсам... Білем. Айым ма білем. Сен таза болсаң, мен таза болсам, Ваня не керек бар деген айтпас ба? Қаяқта Ваня, қаяқта Ваня? Ваняға түстің таза болсын. Жастардың басшыларында Ваня сауна сен қойы бар. Сен түсінбей айтасың. Мен таза болсам, сен таза болсам, қолым да таза болады. Ваняға түстің таза болды. Мақұл. Африка жануардан 5 жануар ата берші ма? Мен Африка бар деп. Адам не, мені барды отасың сен? Бармасың мен қақтан, көргенбеспін бар Африкада кімде жүрсің. Мен қақтан білейін кім жүрсің. Жоқ, барасың, барбайсың, 5 жануардың атын айтып қойсың. 5 деді. 5 деді? Кімде жүрсің Африка? Таптым. Таптың? 2 маймыл 3 піл. Өзің піл. Өзіңіз 5-те ола қалып жүрсіңіз. Сен бет башым ауырып уже. Үйде кім бар? Атам бар ма? Ежең бар? Шақыршы бар? Атам. Не oldu? Атам кеткен. Geçip baş. Apam var mı? Апам мас. Мас? Апам жетті білмейсің. Апам мас. Kimin apamı? Апам ату. Ey. Таңпери. Апам ишарат сәтеттермен. Çakırmaysın hiç olsun. Өзі шақырмас, мен апама қашып жүрмін. Şakırınca. Арақа жібергенде мен арақаша жоқ болды. Tam verici. Gel lan! Geç geldin. Tam verici. Salamasın biz bu. Mektepten geldik. Ya! Mektepten geldik. Alıp bana çıkar. Gel. Salamasın biz kardeş. Jastam. Emre! Çok eşitlik men balans turabı geldim de mektep. Emre geldin. O sizin balanızla geldim. Emre birle sormak kızıyor. Bakras var ayı. Emre'nin takat ayına geliyorlar saray. Emre'nin balan atası yok musun? Aslı öyle bir. Cemal'e benim gülas gelmedim. Sen gel kadın. Emre! Çok eşitlik bunda balalar ne geçimde. Eğitim mallar kanikulda жүрсе бұлыңыз дағылы mektepte жүріп. Okuyun da okuyun. Okuyun da bırak. Emre! Barma var sadak caman. Bar sadak caman. Ne böyle olasın sen. Gitsene. Koçuna. Şalat. Çok negesi normal okumuyorsun. Ne? Bana bak. Aslı. Yakışmayın. Koçuna. Şalat. Çok normal okumuyorsun. Abla yine bir koşuna gelecek. Uçursın. Ya hatta cüre taşma. Ne taşma? Bir gel. Bir gel yok. Mesela anakta cennetmek bile ya. Gitmenin ağacı oldu. Ақша шықпады. Білем қыр. Bir gel yok. Мен ешкіге ақшаңызға мен ешкіге бар жоқпын, саған спа салған. Bir gel yok. Ұрасың ба? Urmay beni. Öğrettim daha. Ұрмайын не саған бар? Urmay. Ұрсам қатым ol қалай дейсің? Ya. Ben ömrümde de katı bol kalma pas be. Ұрсам қаш кетің. Ya. Kalk. Ya taşak. O dedi ya. Niye diyeceğim bana oldu diye.
Eldim ballar bir yaşına kayaydı. Ertte bile başım yazılı ele gözüm açın elek bile başlamakta. Bir koşuna gelet, bir bagajcı gelet, bir mugalim gelet. Kaçattım. Bir kısmış ya. Narmanım da üyde japon ben narmanın eli yoksa bu kaket alamayacağım mı? Bu kaket almayacağım. Ya ben ne ortam? Yok bayar kim gelene bakmadım. Çok kalın. Не бап? Пустаннан, пустой. Пустана дамдан ал. O da. Не пустой, bunu не көтеріп жүрсің? Болмыш бақшып, не көтеріп жүрсің? Қайра туалетке бара бермейін. Ешкі тажап кетті ме? Толғаннан кейін алып барып бақыт жүйе теуіп қалды мен. Раз айтпайсың, мен деле туыстамдан аттап қойдым. Қалып тұр ол. Güzel ödek көп. Сізге мол жерден кесіп берейін. Неге? Сізге туалетке бармай бастап. Соны болады. Ушыға миың жетеді. Тажаптың ол қызыл кетепке кірейін деп қалдың ғой. 17-ге шығып, кейін 6-шы класс оқиды яппақ. Не? Мен деп қойды. Дағы өтпей қалдым ғой, 7-ші класс. Білмеймін, барсам мектепте ешкім жоқ па? Конечно, ешкім жоқ, каникул болады. Не деген баласы, елдің 10 баласындай, оны тең жер қатап жалғыз бала тажап кеттім ғой мені, ошоны апамдың тілінен шықпайды, ошоны сөзін ұмытып, көзім қазылап тұрып, аборт болып шықса бұл бұлтақ бақтычы болды. Аборт қылып ойлаңызшы. Аборт қылмайлы қойым. Я Нура апасынан сен болмайсың қатып қалған. Мен болмайым бұл. Болмайсың. Қақта, 17-ге шыққасын қақта аборт тұрасың. Жүрегім шыққалады. Аборт қылсаса мен не қыламын? Апа, неме, құлып дейін, я? Білмейсің. Жар еркектер көшеден бір-біріңерді құшақташып эле белден қармап тұрып, проектке шыға бересіңдер ғой, проектті. Ошоны женский аборт дейді. Мен, ошондай. Ооба. Баяғы үйде кетіп ортқанда. Үйде кетіп барсам, бір құлақ сынған балдар бар ғой. Белмен қармап тұр. Аборт қылды ол. Мұғылен мен түсіп қалып өліп қалайын енді. Өліп қалмайды білем, өліп қалмайды. Қалпын елдің көзі илап үсік шарпи жалатын. Жақсы еле өліп қалайын деп жаттым. Ана? Үсті өлтіреді қойды қайра келдім. Балеев алды, бала месіз, балесі ғой. Ерте менен жара гуля келіп ал, бетімді күтіп кетті, аппақ. Уят болып біттің ғой. Баласын емне туалетке салып еді, аппақ. Аннет бөлсін. Ал кечіне дейлі бала ғой, дейін дейлі бала ұя. Классташ ма? Классташ ма, ұя. Ал емне салдым туалетке. Өз жеңе тейді. Анан? Менен де? Кімден әсі? Білмеймін, мен де осыны сұрайын да. Кімден естіп, мен де сұрайын дедім да. Анан? Үйі барсам қач үйіне кіріп кетті. Азыр шығарып тоз керек, жоқ дегенде туалетке деп туалеттің жанында отырдым 2 сағат. Тұрса мен баласы кірді. Кіргеннен есік оғылмен аштым. Мен бұлытмен бұлға тіргізіп тұрдым. Жығат спас бұт бар ішіне. Мен бұлды, Алла жардаңа деді. Сіз барсаң сөйле күлмексіз. Қайырдан күліш керек, қайырдан күліш керек, Жай ішіне. Гүлмен шығарып қоймайсың тақшыды я. Ой, сасығанын кет шығарсын. Салдың ба шығарып қойда салғандай. Мен салғанда сасилек қолшы. Ой, Құдай, Гүляның баласы бияқ келе қалсын. Елдің барында ұят тұрып қоя. Өйден көшедегі асқар менен болоттың ешектерін не қылдың я, Ершак? Ой, көрттім. Көрмекті бұл соткаға тартып отыр ғой, соткаға тартып отыр, аппақ. Ой, ешкім көрген емес ана. Не қылдың да? Айт бол. Ой, үшшедім. Айт бол. Енді барына уже білініп қалып тұр, я. Елден ұққаншы, сенен ұққаншы, не қылдың? Ұрбайсыз ғой? Ұрбай бол. Айтамын, ұрбайсыз. Ұлды кетіп баратқанда. Ұлды кетіп барасам әле, екі ұрға тіше кетіп барады, бір киіп алып. Не, мен епқа киіп алып тұр. Білмеймін, білеттім мен. Анан? Өкін қармауын. Өкін қармауын сарайға алып келдім. Қай сарай? Ішкі деді, бұра келіспек білеміз. Анан? Сарайға келістім. Ешік терезенің барын бекіттім мен. Зіммен байладым ешкімді көрген емеспін. Анан? Құткам кестім. Анан? Сүйендірімді кестім оны. Шының кесті! Анан? Кескен жоқпын. Ана бұттарын мұндай қылып байладым.
Неге? Уусун, скучно. Неге? Қиқатта. Қиқыртып не қылған жатасың я? Ұрған деді. Ана? Жазып шығарып айтып отырмыз. Шерім бе? Айт! Ұялады. Туғаннан ұялмайды, айтқаннан ұяласың. Не? Не, өкөттің сағапты сүт ішіп алдым. Жаңан жүріп кет. Ей, eşektin sütün gibi çek. Ne? Sen hem de kodileksin. Vay, attığını dile çökmezsin. Gibi çodun da, ne gibi çodun? Sizler attığı darıdı, attığını cesur mu? Ey Allah kısmetsal, beynike. Anı degen sağmal deydi, anı degen kımız deydi, darlık ayçet dey, eşek tipini içmeydi, Arap ol, Arap. Haram bu. Ana dedi. Oşandı ya, oşuşma destiği. Bu boçkap diye geldi az bu, boçkap diye geldi, men настроением var biz. Ağayda o. Can geldi öyle. O bayağı da geldi. Niye geldi? Bilmem can geldi bu. Ya niye geldi bakın? Çeyrek çıkıp attanın bağ koyup koyun da uygu çeyin istedik. Sen mektepte gitmedin mi? Mektepte gitmedin mi? Varsam eskim yok. Sen arak tap gelip koyup durana mektepte vardı mı? Ya. Baksan çıkarttır bak. Kalk çıktı. Bilmem. Reincarnation'a çık olsa gerek. Kimdi? Tanıysan. Beri qara. Sen sağ bilesin mi ya? O? Az meni qarabaganda az kaçsam өлтүрөм. Монда жакын туруп уктуң го? Kaçmay. Ey, sen ушул темп менен жүрөрсүң, Кудай буйрса 30га чыкканда 11-классты бүтөсүң, ey. Азыр любой окуу жайга барсаң, компьютер билиш керек, английский, орус тили, кыргыз тили, математика, ошолор билесиңби качабы? Бүт билем мен. Мен мектепте пятницам да. Я. О? Пятницабы? О? Пятницага эмне? Беш алгандарым işte Пятница күнү барсаң, конечно, сен пятница дейт. Ey, отличник дейт. Кактагы отличник, уялбайсың, кызыл китепте кирип калдың го, я акмак. Az ben senden sorayım, bilmesen öldüm, uktun mu? Давай. Kırgız dillerinde de sorayım, hiç degen mi? Kıtılden mi? Kıtılden, hiç degen hiç da. Atatoş. Atatoş degen atatoş bu da ne? Zatatoş. Al zatatoş. Şuna cevap. Kitapta yazıp döktüm. Ya şu cevap mı sen? Ben seni suratım neyle gari, hiç değil, hiç tutasın ya. Anne, kitapta yazılgan ben okuyun da mı? Kırgız dilinde baleye de bilmektesin, baleye de bilmektesin. Silotan bu. Kıyrak mısın, Hatta bu, Anglisçe bilirsin mi? O hangisi silin de? Söyleysin ha? O da. Ha, bir söz aç. Ne degen sözlerden aytayım? Bir Anglisçeyle, bir söz aç. Mesela soruyorum, cevap verirsin, tamam mı? What is the name? 30 enin. What is the name? 30 enin. Kaysın ot senin? Mesela bir gözüm ot senin burada, cebi ot senin var mı ya? Gözü sayda da 30 enin de benim. Hey, ben seni altımda soğutmayayım mı? Altımda. Benim mi? Men atımın tukarsın. Ama göğüs bir dese olmaz mı? Men atımın tukarsın. Bırakacağım sen sana. Ya, Men ben atımın. seni altımda surat kadar cevap vermeysin mi? Hey, my name is Azamat. Vay hangisi de işte? Duydu mu? Mayciz azamat da konu. My name is Azamat. Mayciz. Balece, bale. Kim kirin tat? Kinkling tat da konu. Kim kirin tat? Kostu. Kinkling tat. Allah murdun bakım ne? Kaç? Allah 20 metre cüsünden giriyor. Ha mu? Vay bu mankaday. Açmayısın giriyor kaynatın. Kim kirin tat da potam uyan. Bul degen katık kalan da. Bul açsan sıyrılıp kese uğruyt. Ey akmak, İngilizce bilmiyorsan ya, Kırgızca bilirsin. Sen çoğalında git olsun ya. Ne mi? Ey, Ne prezident oldu. ya tutmay bana saat prezident olasın. Yedim bari orada koş etmeyin. Sen de kural olacak. Sen prezident olganda, oşol günü sana meni koşup öküzler Kırgızstan'a kutçular. Kim? Ey, Gitse kolay. gitse kolay. Dur, hak olsun orada. Ey, Uşum gel kuruydu. ala indiki değil olasın da benim. Al kare. Ya, Özün var prensayla kapırsın okuşu. Burası ne tabii? prezident bol boylu kaç. Başka bir yer sor. Hadi artist bu. Artık bunu. O ölürden. Artist degen birinci çimkiliği yok bunun. Artist degen Orusça biliş gerek, Kırgızca biliş gerek, Çin memleketinde Çin kasa boşakta Kırgız'da Cine'ye gönderip durasın mı? Maydeyi sazamak çimkiliğini tartma koy ya. Anglisçe bilmese kalkma bulasın ya. 10 gerek, 100 gerek yaştakay. Talant gibi sende, talant bilmez, tığdan kalyok. Bak. Ana, Görün bitti. görsün mü? Bana sayılasın mı, dinleysin mi, hırdaysın mı, niye kılsın? Ben hırsasam da. Sen Bu adam. Ne karandaş
менен ыр жазган ба? Сен жаздың, темасы не? Сүйгөнмөн. Әлем жақта, қабатқа сен, ала чиптейме сен кетісен? Сүйгөнмөн? Қана айт, ырың ұғайт. Айт бери деген сүйгөнмөн. Айт берейин? Жөн эле учуп бараткан бүркүттү. Самолет келип үркүттү. Сүйгөнүмдү эстесем, көзмө ага силекей. Та жазып эле кармашым калды. Ол билеп билет. Ой. Жада билейм. Не dedin? Жөнүн чыгармам. Колтугумдун шубоосу, кускусу келет тиземден, бутумдагы кирпиктен, кирпигимдин тырмагы, нарындан жазган саламга, аасы Пушкин. Эне олга келгенде эле от көрсөк сага не үйкө берем, я? Ай, андагы жаштар эмнеге үйкөрдүр деп? Ай, ушундай элдерди үйкөбүзсү. Biilesengär biilegile manta pagottiivelle pitääkö tuolit pari istanne sivelle vee. Yösümüründä. Piirä. Hei, se vurtsi moolais, kolmais. Niye? Ei kuda jäi, jäi makuusa, jäi tjatjala. Ne apa? Ne sikke öyle sonuç çıkaran da. Apa biçmiyor diye böyle böyle Bukhari karşısında Mustafa diyor. Kapı çakar. Men ırmıksa sana nilay. Ayıyorum. Enekem, sen ıyıksın, sen aksunda aktan gelinirdi, men özüm yazsam. Aksı sonu yazsam değil mi? Bana özüm cevap veriyorsun. Ya? O? Ne dedin? Enekem, sen ıyıksın, sen aksunda aktan gelinirdi, men özüm yazsam. Görsün Allah'ım. Ana dikkat edeyim. Akşur çarpsın. Gel yapmasın beni. Süper çizim. Atçı. Yurt baktım. Çay. Yine otkan apamda tokturduk koydum. Uşun evler yazmayısın. Bana bayım bana biz. Özüm yazkan ben. Orçta yazkan da oğlum ne çıkarır. Öyle az kişi bulup. Sen orçça bilirsin. Oğlum. Yani ben gene sonunda yerler. Bak kalam cihinde şunday neyi başlasın yerine koşsun. Bak biz. Oğlu özüm. Oğlu bile. Oğlu. Yılaç. Talattım da ben. Burada. Orçça yazkan mı şunu? Oğlu özüm. Bilip durur. Bileş gerek. Hadi Karacanlı ol. Karacanlı ol. İskinka. Матмая! Ты постоянно авторитетная! Я отвечаю тебе, вот это белый молоко! Aylanıp gitmiş. Aylanıp çevirip getiren. Yenge şirketi var falan olsun atacak. Hadi. İşte. Ne dedi ya? Mesela Orçça bilir misin? Gelmiş. Orçça bilirsin. Esin bana dediğin icap bilir. Bilirsin. Kuvvet diye koşuyor. Şurası olsun mühendisi. Bakalım. Olsun Orçça olur çıkar. Esin var deyince yaptım. Vay. Esin var deyince yaptım. Esin var deyince yaptım. Bakamaz есть. Юг закрой. Tam takır. Yukarı. Eylesin gör kızlar eşiğin gör. Gözlük böyle. Ben de sonra özüm aç. Ошо билет үйрөнүп ал. Посмотри на маму, если мама красивая, зачем дочку лучше маму берили? Ар бир кесипте керек бул математика. Doğru. Билесиңби ошо? Çakam bu. Чагасы. Мен сенден сурайм. Жөн эле мындай. Кашкырдын орусчасын билесиң хотя бы я? Kaşkın orça? Не? Ой, уже bilmesin. Не деп? Ну погоди. Кандай дупа? Бол! Televizyondan gördün mü? Кыйра, бас бер. Бирге бирге кош. Birge öğreti olsun. 11. Мен бирдин жанында бирди жас деген жокмун. Экөө кош болду. Кош жакыныраак бол. Plus bu. 1+1 de öz mü? 1+1 канча болот? 2. Молодец. Bilem. 2 кош. 2 oşkunda o. Kime değil? 4. Emне колум менен санайм? Эмне колум менен санайм? Hani butu mu insanayım orada? Butu mu insanayım? Мээ менен санабайсың, мээ менен э? Бокта мээ дегенди иштейбисиң? Ne, mende koldoru var. Desin mi? Жибекчи. Кел. Сал чөмекейге колду. Өйдө кара.
İştek çaldı, iştek hava. Ben iştek kaç bunu? 5'ke 5'te koş, ayıp koyayım. 55 dolayı. 5'ke 5'te 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hayatta 11, hayatta 11. Yedisini de hakkı bir gelin hoşlanıyor, 5'ke 5'te koştu. Hey, normal adamlarına 5 tane manyasını 1, 2, 3, 4. Oğlu ne seninle bir aşık olma, aşık olma. Bir şey mi? Hala. Bırak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hala. Ne bırak? Hala yapma be. Yürü canım. Hey, çato. Ne düşün buraya? Yürüse kalma. Vay. Sen de galiba. 45 para. Yolda bakmış, böylece pekmezse konuşmayın hatta. Tamam. Niye? Böylece bu mevzunu anlamak önemli. Okuyucuları Nagiran'dan o tutaklı Nagiran'dan o okuyucuları anlamak önemli. Yeni burada. Bravo. Tamam, ben efendim.